keluarga Buleleng gaine gempar ajak video uwi-uwi ane viral di dunia maya. Di video ni entu, anak anu cenik-cenik sudah nyemak gegayan cara anak makurenan. Buine ane elu keroyok kemain aja kena muani pat-pat ini ratu. Kejadian ni entu lantas rekame, cuma identitas ane ngerekam tuh sing tawange. Hasil rekaman ni entu lantas kirim ajak timpal-timpale ajak guru ni di tongosne melajah. Kapolres Buleleng AKBP Andrian Pramudianto nuturang, polisi ni entu subuh ngejuk pelaku. Tafsir masih ulian pada demen. Yang aneh nyebar video ni entu, Kapolres Andrian enu nyelidikin. Ulian pelaku masih di bawah umur, pihak kepolisian subuh nyerahang kasusnya ke unit PPA Polres Buleleng, ajak P2 TP2A Buleleng apang dampingine. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Imadi Astike ngaku merenawang video ni ane viral entu. Ia langsung koordinasi ajak sekolah, ajak mang penanganan ken korban ane mare umur 12 tahun. Distrik Pora Buleleng masih lakar ngundang mekejang guru-guru BK SMP di Buleleng apang mang pembinaan. Apang singguin ada kejadian cara kekini. Tim Bali Express ngelaporang.